Tonight Sports clear to te in Zavain Chipai le vek ule kan ngale le MMA Premier League chu aron kirle ta ni Zandar som le chan ve khan Sheffield United Champions League khel tuma in tin tu mek chuan Villa pa ka Aston Villa lukhunga maro chu van doi thak tak mai in VAR ganti video assistant referee tutuk nakal suala wangin point thum hon ho thei team khan point khat an hon ho thunga team pani te in chanin nil nilin in ne to ka he result hi poi la chan chu table panga na din hunlua poi somli le paru mu thei Sheffield United in poi somli le palian huwa tuna hian Champions League an be se na chu atham ral chan me ka ti thei o me chu tiam bokin Zamdar so pani le mini somli le panga Arsenal chuan Etihad Stadium Manchester City an lukhunga he in kheli zani ka ro soi tum berania in khel ma sajok Sheffield United in khel te po kha soi cha kon vio ma ro chu big match big kha soi anga ya wangin tun chuma hian ka ro soi jok do na ni kha in khel ma sajok Sheffield United le Aston Villa in khel chung chang akhan hemi goal line technology kan ti mai VAR system siam chok tu le Premier League ina an engeni goal line technology an man na le an lei na mun ber Hope Eye company lam chuan ngai da mandil to nge a goal line technology minute somli le panina function full over khan company chuan ngai da mandil nge a hi Sheffield United tan kan soi to ang khan engeni decision poi tak ni doni na langa chan Champions League be se na nei me ka ni a an team an kal tuan lai le khel that tuan lai ni bok ne point ni lau hi an tan chuan a poi mai ni ti chuan in Manchester City le Arsenal in khel chung changa khan kan lu ve le thunga Arsenal preview lama kha kalong soi to Arsenal in upset an thlen tir theya team thajok le squad nei thajok kangalang Manchester City an che sual thei ni te po khan kalong soi to a amai ro chu football a han kan share tu chu a thil lo na han thil tam tak kan soi theya tactic chung chang te kan soi thina anin khel dan tu te tin a player in remang hoi hinge thajok kang he tiang hin khel se team pakhat hian an chiat pha te ngem ti te kan soi thina ama ro chu football a minute rei lo te chunga thil poi mai kan hu lok thei lo thenga wang hian in khel result hi adang lam thina ni hein khel bi ga po hian kan share thu wangin Raheem Sterling an goal ma shue thuna chumi huwa penalty spot atangin Kevin De Bruyne in penalty thun boka tina topa Phil Foden goal thumna lung thukim na goal a thun ta khania hein khel pung pui khai khom na chuan a poi ber mai chu Arsenal David Luiz ong hi ni ati theo me Arsenal fan lampang le David Luiz fan lampang chuan hi hel de utlek kemo lo na de utlek po khain mai theya amaro chu ka soidu le ke mai na in khel ke na tanga ka sia dana chuan David Luiz an in khel result hi tuna 3-0 hi asiam chuak ni berin ka sia ani atira kan lo soilok to a engkim mai dang lam do na Arsenal team po Manchester City po dang lam do na team fitness po thadon lo wa chu team tin an tour don ni te pon kan soi thina amaro chu player in khel mo chunga decision diglo siam wa hian thil poizo le result dang lam zo ka theng the ani epon ise tir lama tangin han chan ta ila in khel kan han en chananga mi tam tak chuan kan thiam lo mai thaya mi pui nom si lo ngati nge mi pui au dur tu ri te om ti te po kan kanom mai thaya abul bernia lang chu ahmuna in khel en the ni lo wangin TV lama pe chuak tu te khan mi pui au thom kha engeni an loda alu ta chumi wa chuan in khela mu nom pha ma tin zani na po khan ahmuna engeni fan om lo kha shiat lo lek khopani khopang deu kha ni a chang chuan chuan hetiang ngai tu anan mang te poi tha lei ga sia mi zorom lama te poi kan football en tun tlem chang hi chuan mi pui out thom te hi a over lo thretin ani ang chu tlem te poi da thini la in khela ti mu nom zual mai theini na langa tin Serie A lam te po kan lo en to a tin engeni league dang te po kan en to mi pui out thom om lova tun lockdown chunga in khel mu nom lo zia po mi tam tak chuang kan show me ni e thil tam takadang lam ta in khel zo a post match press conference at tiang chi po ka manager inan ne chin po ka tura chon zoom mangin ti vegani to a tin chu ba ka chon substitution in thak dang te dang lam to a Premier League rules te dang to a tin substitution bench a thu te po aning kara seat pathum pali panga te omin mi pui thun na tu roma kan ngai thina te khan tuna chuan substitute player te pon thu to khania amai ro chu dang lam ve lawe ro chu khelmo chunga Kevin De Bruyne chu player thaberani ti khani o me
nia in khelan han chona Arsenal an van doi khop maya mini som thum thleng ka chuan team pani ne to takin khel khala ni chau kha nia amaro chu Mikel Arteta an van doi na to ka Arsenal manager minute claim te minute rukvel leka Xhaka Granit Xhaka injury India ma wangin lak chuanga ya tin chumi nulo ka mini som li le pakhat vel oma Sokratis se India le khania chuwang chuan kha khan na sa takin Arsenal team ak monga ti lo thelawa achan bul pui ber chu khelmual chunga David Luiz rondu angai phani in alang ta berani chu chula chu Arsenal boy na berni na langa center back choice nei chalo to khan center back India man nei le atin midfielder experience nei chal Granit Xhaka in Liam ta boxia thala khan Arsenal boy na in tran ni berin alang ta ani tichuan in han soi kai zel taila Premier League substitution rules chang ka thiam lo kanom mai theya tunma kan pathum thak the ti khan ni thina player pathum thak the kan ni thina ma ro chu rules tharawang le lockdown awang player ten fit lo awang te India ma tamlu tuk lo nan ti in rules thar ka siamania chuta chuan mi tam tak chuan kan thiam lo mai theya aum zia bera chuan substitution siam theina hun thuman bedona chu hun thuma chuan substitution an siam nge turania om zebera chuan Arsenal khan India ma sabera pakhatan han nei ta kha substitution pakhatan siam ani chuan pakhat chu kalphota adot le India man han om le a chuta chuan substitution dangan siam le a substitution hun hian mang to tina nia substitution voi thumnan siam don ani chuan panga ka man zong nge tumani chuan avoi thumna chuan player panga substitution an siam ngai to tina ni chuan Arsenal team khan as takina ngong ni na langa tin David Luiz a chungchang soi tur atam khop maya ama sabera engeni gola chua chungchang le Raheem Sterling an gola thun chungchang a po khatianga player experience nature MMA la taka changa ball local wang khatianga an lo tok pial kha ani na taka chuan defender ti om ang lo tak ni te pona langa tina shimshumin penalty a choi chungchang po ka soi zui ngai nga sia Premier League season tal mega voi li te me mai penalty choi to a hei hi chu experience player ti tu ni na lang lova ama ari to a khel re point na chuan chak lova tin decision siam chu changa ko atak sai na phak to lo wangin angai tu na ang ko na khel chu ke to lo ni na langa hetiang kuma hetiang veteran player re chuan Arsenal ang club liana a khel di aren to lo ni ke chuan ko sheberani ti chuan in khel chu changa kan han lut le ta ela min som thu te kan Mikel Arteta chuan a master plan uruk takin alak mang thei khania amaro chu injury pahian neya player pahin in liama tin chu mai ba ka David Luiz an voi ni ti suan nu pheka chuan Arsenal ta kan khel zia kha to lo ti theoma Manchester City ang team ituma som lek player in ni box ya gon tin chu to ni chuan minute som ko khel tin khel anga ina po to lo ni na langa chu tiang khopa team cha chu ma chona atira Mikel Arteta an fin pur takin game plan mumal takaron neya preview lama kalo soi to ang khan Manchester City in bolan to tam thelo damber tu le du tu saman impact ko thelo na turin game an siamani a defense line ale midfield da chatte vinani organize hauzel khania amaro chu liam ron omchia tin liam om nu David Luiz an ti sola ron ne nu pe ka chuan Arsenal ka siam chat le thelo win an om to ati theoma abul bera chuan Mikel Arteta chuan ti tura ti veka plan mumal takaneya master plan mumal takaneya amaro chu plan chu player pakhatina ti chetlat maya chu coach thiam lawa kan ngai theilaw ni tu tuma chuan ani na taka chuan footballer a hian mishing chu sang anoma chen ka chu khel thre china ma ro chu khel chhia zo nei china noma masa David Luiz sungchang kan soi ni ero chuan a khel that ni a khel chia tamang tia in nial thamom tat mai ni hetiang ma center back ti suan ngun hi professional di boxi world class anga chiar ve thei club liana khel boxi a chuan ka mungai gala sheme una bani chuwa chan Arsenal hian he defense line hi season tharon thengani pon siam thadanga ya David Luiz poni semi dang poni se ti sual athian lo na liga hian Premier League han survive an tumania dam ko chuan tumani chuan hetiang ti sual lianu tukhi an neirem to lo ni na langa tina big takin Manchester City game biga so ina Pep Guardiola turo pui tak ti nei lem lova amaro chu Arsenal la hol lai oma wangin Manchester City goal thuman thuna ni maya simple tagania soizui vak tur pom lova De Bruyne kelpa ngai na kela tin Raheem Sterling kan soi tong kana rang MMA atlana sa bola king theya across theya goal shoot the boka chu an man tang kai khania chu midang tu chon Mikel Arteta kan plan uru devina siamania
masa kan soi non lo le tiang soi tam mama mai thea David Luiz an chu ti cheve gani chu senior player ina he team impact anei chian dan ania chu wang chuan hei Arsenal tan chuan annat big na chan po tat mai ni chaklo dang ne nei lang tat dawa chu wang chuan Arsenal li ani siam thadon ani chuan defense line hi an phom that thau to wangai don ni na langani game week som ni le pakuana dikhan khel zone ta a table hi han en zoi la tuna hian Arsenal hian point som lian huwa khel som ni le pakuan khel tim to a chuti line Sheffield United khel som ni le pakua points kan soi ta kan point som li le por mu thei ka point som li le pali muinan hota ni a helaya top 4 battle tu la hi munom ber tu nia kan lo soi kha ni a tunero he result Manchester City ne na nin khel result atanga London a chuan Arsenal hian Champions League an be sei ngam to tura ke chuan ka ngai lawa tuna hen palina Chelsea hi point red line an thau to ani sia chu wa chu Arsenal ta ne na har sadon ni na langa an match lo ngeni local zel tura hen an fixture local zel tura hen Wolverhampton Wanderers kan ti te Leicester City ti te an lakma chhondon ani a team chatak tak an lakma chhondon chu wa chu na har sa to le tura ka ngaya tuna hian an hnuai chi Burnley a point kha chen an sang to ni a te bula pakuanan ni boxia palina din huna inso engeni inso son chawe hi tuna chuna hardon ni na langa tingalo soi to kan Manchester City nenan challe ta ka wangin tuna han Liverpool hian champion turin point ru kan mamo ta ti na ni a Liverpool champion hun City hian an pot la deu ati thei ome en poli se football review le preview te kan thei chon big match bi ka te poron nei thin kan tum dona en poni se he channel ni subscribe in like in lo share ve thinula in tan video hunom zo karon da zel don ani zawain mong travek ule